Bio je divan dan. Imali smo društva na roštilju i malo smo popili. Muž je popio malo više i stalno me je zadirkivao da sam debela, na što ličim. Kako je moja mama glupa i debela, kao i ja. Kad mi je bilo dosta, spomenula sam njegovu mamu i kako ni ona nije dobra, da ne dolazi vidjeti unučad. I tad me je lupio. Ostala sam skamenjena. Onda me je opet lupio da sam pala i pola lica mi je bilo krvavo. On je otišao gostima i glupirao se i psovao i mene i moju mamu i nas sve. Tad su gosti reagirali i rekli mu da se makne, ali on je me htio opet tući, ali je upao u potok i rasjekao ruku. Još sam ga vozila na hitnu i morala staviti naočale, da se ne vidi da imam podljeve. On je bio bahat i bojao se doktora. Pitali su me jesam li dobro i da li trebam pomoć. Rekla sam da je sve u redu i tako smo otišli kući. Od tada se nasilje sve češće nastavljalo, a ja sam prešućivala i skrivala od svih jer bi me uvijek ubijedio da sam ja za sve kriva i uvijek bi se osjećala grozno i nemoćno i bojala sam se da će mi uzeti djecu, a to nisam mogla nikako dopustiti. Nisam vjerovala da će mi netko pomoći i da imam zaštitu. Jednom sam se odlučila i otišla u sigurnu kuću s djecom te se sakrila od manijaka. Molim vas, nemojte misliti kao ja da izlaz ne postoji. Postoji, samo se trebamo ohrabriti i prekinuti šutnju, izboriti se za sebe i za svoju djecu i živjeti normalan i zdrav život.